Hello, dear students. This is the last session about tenses. In this lesson, we are going to cover present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Ese present perfect continuous tuyikoresha ryari? Present perfect continuous tuyikoresha mu gihe turi kwerekana igikorwa cyatangiye kikabana n'ubu kiri kuba, cyangwa se igikorwa cyatangiye kubaho kikaba kirangiye mu kanya gashize. Kambereke example. He has been sleeping all day. Yamaze umunsi wose aryamye. Yaryamye na n'ubu aracyaryamye, cyangwa se yiri umunsi wose aryamye gusa ubu ngubu yabyutse. He has been sleeping all day. Ndi gutanga raporo yuko yararyamye, yiri umunsi wose aryamye, ariko ubu ngubu yabyutse. Turavuga ngo yamaze umunsi wose aryamye, cyangwa se na n'ubu aracyaryamye. None nabwo tuzavuga ngo amaze umunsi wose aryamye, genda urebe wenda nko mu gitanda. He has been sleeping all day. Amaze umunsi wose aryamye. Ni igikorwa cyatangiye kare yaryamye, gusa na n'ubu aracyaryamye. Cyangwa se n'ubundi cyatangiye kare gusa ubu ngubu mu kanya arakangutse. Ubwo nibwo buryo dukoreshamo present perfect continuous. Reka turebe its structure. Dufata subject plus has or have, tugateranyaho been, tugateranyaho verb iri muri ing form. Katubanze tujye no kuri past perfect continuous. Past perfect continuous nayo tuyikoresha twerekana igikorwa cyari kiri kuba mbere y'ikindi. Igikorwa cyari kiri kuba mbere y'ikindi. Reka turebe urugero. He had been sleeping all day before going to work. Igikorwa cyari kiri kuba mbere y'ikindi. Igikorwa cyabaye mbere ni ikihe? Cyari kiri kuba mbere, hari kubaho kuba yararyamye. He had been sleeping. Yamaze umunsi wose aryamye. Before going to work, mbere yuko ajya ku kazi. Habanje kuryama, yararyamye mbere yuko hano haza igikorwa nyuma cyo kujya ku kazi. Yamaze umunsi wose aryamye mbere yuko ajya ku kazi. Yamaze umunsi wose aryamye mbere yuko ajya ku kazi. Reka turebe na future perfect continuous. Ese future perfect continuous yo tuyikoresha ryari? Tuyikoresha tugaragaza igihe igikorwa cyamaze kiba. Dukoresha future perfect continuous tugaragaza igihe igikorwa cyamaze kiba. Urugero, he will have been sleeping for 2 hours since morning. Azaba amaze amasaha 2 aryamye kuva mu gitondo. Tuyikoresha tuvuga igihe igikorwa cyamaze kiba. Reka turebe its structure. Dufata subject plus will have been plus verb iri muri ing form, cyangwa se ifite ing form. Ntago twarebye it's the structure of past perfect continuous. Yoho dufata subject tugateranyaho had been, tugateranyaho verb iri muri ing form. Reka turebe ingero tutarebye kare. They have working, I forgot to add been. Iyi harimo been. They have been working here
for 2 years. Bamaze imyaka 2 bakora hano. Noneho twaza muri past perfect continuous tukavuga ngo they had been working here for 2 years. Bari bamaze imyaka 2 bakora hano. Hano tubonye ko tuvuga ngo bamaze imyaka 2 bakora hano. Bamaze imyaka 2 bakora hano. Hano tukavuga ngo bari bamaze imyaka 2 bakora hano. Then kongeraho ibindi ushaka kuvuga. Urundi rugero, she has been waiting for you. Yaragutegereje. She has been waiting for you. Yaragutegereje. Hano muri past perfect continuous, she had been waiting for you for 2 years. I mean for 2 hours. Yaramaze amasaha 2 agutegereje. Sorry. Yaramaze amasaha 2 agutegereje. Yaramaze amasaha 2 agutegereje. Noneho hano yaragutegereje cyangwa se yaramaze amasaha 2 agutegereje. Hano dushobora guhita tuvuga ngo she has been waiting for you for 2, dushobora kwangiraho ngo for 2 hours. For 2 hours. Yaramaze amasaha 2 agutegereje cyangwa se she has been waiting for you. Yaragutegereje. Twagiye muri future perfect continuous. He will have been sleeping for 2 hours since morning. Azaba amaze amasaha 2 aryamye kuva mu gitondo. Since morning, kuva mu gitondo. By the end of this year, they will have been working here for 2 years. Mu mpera z'uyu mwaka bazaba bamaze imyaka 2 bakorera hano. By the end of this year, mu mpera z'uyu mwaka, by the end of this year, mu mpera z'uyu mwaka, they will have been working here for 2 years. Turi kwerekana igihe igikorwa kizaba kimaze kiba. Bazaba bamaze imyaka 2 bakorera hano. Guys, niba uri mushya hano kanda subscribe, ugene muri comment section urabonamo link na pininze, uyikande ikujyane muri group aho abandi banyeshuri bacu bari kwigira Icyongereza bagahugurana bakaganira bakoresheje voice note kugira ngo barushe kuzamura ubumenyi bwabo bw'Icyongereza. Thank you for watching.